Meghalaya Post.news. Kikam balale arsap du Raj Kushwaha balakno uway nak baladan ketiban penyap yu Raja Raghuvanshi hajan wai saudong hasara. Bat balakno rubu dan jingade bat kasanam Raghuvanshi kalapau perthai ling bagi durki. Namar hagapor ba umpat shimla syakem magi pulit lale arsap kumba babae ban pentingan yu kapa kasanam hadim balapoi kamet yap Raja Shendor. Yakini kikam le arsap Raj Kushwaha la saki limba ki durki kibalo le menle kemba babae ban pentingan yo kapa kasanam Raghuvanshi u Devi Singh Raghuvanshi hagapor balawan poi kemet yap Raja Hendor. Nakte ga durki klem dan jingsngo Raj Kushwaha ula betelinti yo kapa kasanam ubadan hapadeng ga jingsongsi balajin bagi pulit ki yo kem no yu kani ga kam arsap ute runar kan nempau perthai setia. Keman penpau ikamet yap u Raja Raghuvanshi lalap haka arterik ujeliu arja arpsan najan ga waisau dong hasara bad hadian ga jingtakit bad bala pendep ya ga postmortem hani grims lara ano ikamet Raja Raghuvanshi Shendor bad de hangne lapau gite gi kamar sap utei u Raj Kushwaha blale menle kemo bahok ban pentingan yo kapa kasonam ban penkre penkrum ru haka banle buram khaddu ya kamet u Raja Raghuvanshi bad kai ga bala pau shabar bo de ba arsap kade hadian bala kemno ya u de ki pulit bala kono bodan kti ga ban penyap yo Raja Raghuvanshi lembat ki weipat ki laingut ki perlok ju ki bala syakem haki pulit ke Madhya Pradesh pat Uttar Pradesh nalor kasanam Raghuvanshi bala keno bala ya subut ban penyap yu Raja Raghuvanshi ki laingut pat ki bala syakem ki kentup ya u Vishal Chauhan Akash Rajput bat Anand Kurmi bala yo kem khaddu de ki pulit ke Madhya Pradesh bala keno halor ke jingdan kti ban penyap yu Raja Raghuvanshi kemala sakiru na kani kadurki wat ukpa jong kasanam u Devi Singh Raghuvanshi bala le arsap namar daladi la kren bo umtip shapang u Raj Kushwaha bat kat bahak tiga durki de Raj Kushwaha bala ilam yu hagapor bapoi kemet Raja Raghuvanshi Shendor. Meghalaya Post.news.